Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер, окуучулар жана калыстар тобу. Биз номер 23 Жомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 3-Б класс окуучулары Салимова Акмана, Ибадуллаев Айнур, Дрождов Билал, Сабырова Жумагүл, Ташбаева Калипова Сакина. Изилдөө долбоор боюнча топурактан итиштер жасалабы деген божомолдуу теманы алдык. Ал үчүн биология мугалими Батыркулов Элчибек агайга сурамжылоо алыш үчүн кеттик. Саламатсызбы агай, биз топуракты изилдеп жатабыз. Топуракты бизге кандай мааниси бар? Топурактын тирик организмдер үчүн эң мааниси чоң. Бардык тиричиликтер топурактын үстүндө жүрөт. Бизге кыскача силерге түшүндүрүп берсем, топурактан ар кандай нерселерди жаратса болот. Мисалы паркта, баягы колдорубуз, бардыгы ошол топурактын үстүндө, топурактын негизинде өсүмдүктөр өсүп, ушундай куралдарды алышабыз. Мисалы мектептерди алып караган болсок, мектептердин дубалдары бардыгы ушул топурактан алынат. Топурактан Албетте, топурактан идиш-аяктарды алса болот. Топурактан жасалган идиш-аяктар абдан адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу болуп саналат. Кел. Саламатсыңбы? Кандайсың? Кызым. Жакшысыңбы? Окуп атасыңбы? Окууларың жакшыбы? Жакшы. Мен дагы Сиз үйдө колдоносузбу? айланып кетейин. Ой, чопо, идиштер. Биздин ушу мурдагы жашаган чоң ата-чоңдерибизден калган. Мен ошону колдоном. Мына көрүп отурбайсыңбы өзүң? Мына мынтип чопо идиште чай ичемин. Мынабу суюк оокаттарды дагы чоң идишке салып, мында турат. Муну колдономун. Суу ысыкта суукты сактайт, мынандай суу куюп койсоң, суукта ысыкты сактайт. Кен соолукка эң пайдалуу да. Ошону силер дагы пайдалангыла. Мына көрдүңөрбү? Мен мына азыр муну чай ичип отурам. Чопо идиште кандай түрлөрү бар? Чопо идиштин түрлөрү көп. Аны туура пайдаланып, этияттык менен сакташ керек. Бирок жакшы сактасаңар, узакка чейин ден соолукка, ашказанга ушунчалык пайдалуу жагы бар да. Мен ошон үчүн ар дайым чопо идиште чай ичемин. Суюк оокаттарды, коюу оокаттарды дагы чопо идиште үй ичинде колдономун. Чопо идиште ден соолукка пайдасы барбы? Өтө ден соолукка пайдасы бар. Ушунчалык жакшы. Ошон үчүн силер дагы чопо идиш көрсөңөр, сындырбагыла. Ошону колдонгула. Чайды ошого куюп, тамакты чопо идишке куюп ичкиле. Ден соолугуңарга өтө пайдалуу. Илгеркилер ушундай неме менен, ушу чопо идиш менен тамак ичкенбиз, чай ичкенбиз. Мына ден соолугубуз жакшы. Мына менин жашым 80ге жетейин деди. Мен ушу чопо идиш менен гана ушу ден соолугума карап чай ичип келип атам, тамактарды чопо идишке куйдуруп ичип келип атам. Силер үчүн өтө пайдалуу. Рахмат, чоң. Topraktan hamma idishlarimiz chetdagi ishxonamizdagi hamma idishlar tuproq, o'zimizning ishxonamizda toza tuprog'imizdan yasaladi. Mana shu loyimizdan ustamiz choy chiqarib berishadi. Bu yerda yana stanogimiz bor. Shu stanogimizda bo'lib olib qoliplarimiz bor. Shu qoliplarimizga bosib, chetda ustalarimiz yasashadi. Hamma idishlar chetdan chiqadi. Tuproq o'zimizda ishxonamizda toza tabiiy tuprog'idan foydalanamiz. Yerdan qaziib olamiz. Toza tuprog'imiz. Bu tuproq faqat O'zbekiston bo'yicha Rishtonda bor. Mana shu tuprog'imizdan foydalanamiz. Tuproqni tasib, ichkarida maxsus loy aylantiradigan mashinalarimiz bor. Tayyor bo'lgan loyimizda mana shu apparatimizda yasaymiz. Stanogimiz bor. Har xil mana kompaslarimiz chetda yasash jarayoni ketadi. Loydan tayyor bo'lgan loyimizdan mana
yasaşlarımız boshlanmoqda. Ustamiz hozir yasashyapti. Bemalol ko'rib kuzatishingiz mumkin. Tayyor bilan idishimiz yasab tayyor bo'ldi. Endi bu qurish jarayoni boshlanadi. İdishlarimizni 48 soatda quritib, mana shu pechkamizga yuklaymiz. Bu pechkamizda 850 gradusda pishib chiqadi. Pishib chiqqandan keyin bunaqa ko'rinishga keladi. Mana shu tayyor, yarim tayyor mahsulotlarimiz. Tayyor, buni pechga yuklash jarayoniga olib ketishga boshlaymiz. Mana Bular neler? bu bizning maxsus pechkamiz. Har bitta idishimiz tayyor bo'lgandan keyin oxirgi jarayonda mana shu pechkamizga yuklaymiz. Bu pechkamiz 1000 gradusda pishib chiqadi. Bu pechkamizda idish pishirimiz uchun bizga 1 sutka, 1,5 sutka vaqtimiz ketadi. Tayyor bo'lgan idishimizni olib kelib, mana shu pechkamizga yuklaymiz. Hozir siz yuklash jarayonini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Har bitta tayyor bo'lgan idishimizni o'zimizda maxsus sepoyamiz bor, shu pechka uchun yaratilgan. Shunga qo'yib pishirish jarayoni boshlanadi. Kompozitlarimiz tayyor bo'lgandan keyin bu yerda bo'yash jarayoni boshlanadi. Katta ustalarimiz ishni boshlanishini birinchi ishni chizib berishadi. Bular shogirdlari bo'yashni davom ettirishadi. Katta ustamiz chizib bo'lishgandan keyin shogirdlari bo'yashni boshlashadi. Mana bo'yash jarayoni ketyapti. Ustamiz mana shu muzeydagi hamma idishlarimizni hammamiz o'z qo'limiz bilan chizib tayyor qilib chiqarganmiz. Bu yerda ko'rib turgan hamma idishlaringiz qo'l mehnati bilan yaralgan idishlar. Rahmat ishingizga. Toprak, bu toprakdan sizlarga idish jasoratlar. Suriya. Bu toprakdan bunday daydadim. Çopa topraktan bunday kuşka desadır. Biz el yaşasında çopa yetişler degen tema eksperiment yürütüp gördük. Bu çopadan жасалган kuşka, bu işyerden жасалган kuşka, bu plastikten жасалган kuşka. Biz 1 litr sunu 3 kuşkaya bölüp koyduk. Bu 3 kuşkada sular bir bölmeni temperaturasında 2 saat durdu. 2 saat durdu. Emin neticesi bu çopadan жасалган kuşkada muzdaq su durdu. Biz üşentip topraktı bizge faydasın jana ziyandуулугун bildik. En negizgisi topraktan idişler jasaların bildik. Biz idiş jasooga en ыңгайлуу toprak bul çopa toprak.